Pozdrav ljudi, danas ćemo pokazati kako da nabuđite Windows 8, to je da instalirate teme treće kategorije i šta znam, malo da dotarate sistem u red. Ovo je neki mali kratak video, nije kao prethodni kako da nabuđite Windows 7, tu je malo više stvari, ali možete upotrebiti neke stvari iz tog videoklipa, tako da odmah da pređemo na posao. Tu sam postavio, tu ću postaviti 3 linka u opisu. Teme, strelice i programa neophodno da bi ta tema radila. Zatim kad ste na ovom sajtu UX Style, skinete za Windows 8 i kasnije sisteme, posle Windows 8. Zatim idemo da skinemo odmah temu. I zatim ove strelice. To sve te 3 čuda skinuli. Super Internet Explorer kao što vidite. Prvo idete, otpakujete ovaj program koji vam omogućava da instalirate ovu temu. Zatim treba da restartate kompjuter, to će da uradimo sad odmah. Čim instalirate, pošto program ne zahteva, ali treba da bi se primijenilo. Zatim kad ste to instalirali, idete desni klik na ovu temu and extract all na desktop. I imate ovo kada možda promijenite start dugme, da to bude to, za to nemam trenutno program. Ovo treba kopirati u teme, to vam se nalazi na sljedećoj destinaciji, znači C, Windows i resursi, teme i tu kopirate. Zatim kopirate ovo, nemojte odmah tu nešto da pokrećete odatle temu, nego mora pokrenete iz prozora, to je gdje se podešavaju teme personalizacije, kako već kažem pojma. Imate 3 vrste te teme, imate Steam Center, to su valjda ikonice nam stoje ovdje na centru, jeste, evo vidite. Zatim imate Steam prosta tema, znači ovako, bez ikakvih ovih zebancija. I Steam standardna tema, znači sve s ovim čudima i to. Evo, zatim kad ste tu temu ubacili, ubacimo i ove strelice. Da bi instalirali strelicu, idete desni klik na ovo install kao u datoteku i idete install ovdje. Samo idete ovdje open, udarite yes, kako već. Zatim idete u control panel, nađite miš, tega, i pure glass, apply i odite no, i to je to. I to bi bilo to. I da ljudi, zapravo sam vam kažem da se zahvalim. Hvala vam na 1000 pretplatnika. Nisam očekivao da ću doguram do 1000 pretplatnika, ali u suštini u svakom slučaju mi drago što sam došao dotle. Sad će idemo da ubacimo Tyler u ovaj razgovor. Ma bre, sve kako si sad tu ubacio, sad napravi... Tyleru, stani! Šta ima kažeš za 1000, šta ima kažeš za sebi prototore za 1000 subscribera onako? 1000 subscribera imaš? Pa da, 1005. Lele, kad si stiglo? Pa, ne znam, sad stiglo, onako. Ovo ozbiljno, a? Pa ja ti kažem ozbiljno. Brate, šta da ti kažem, mislim ja sam oduševljen, čekaj moram prvo da vidim. Ova serija, a vidio sam da neki pokušaj da te kopira, a? Da, jeste, a ne, to uvijek će da bude, šta da radi. O, 1005 subscribe-a, brate, nema tu, gledaj šta je.
Znači dominacija u crveno, a? Pa za sad, Joj. ako postepeno. Biće više, nemoj se briješ. Sad ću ja ti subscribe sad da napravim jedan account. Da bude 1600. Taman ono. To je to, ljudi, šta da vam kažem, evo Tyler vas čovjek tu pozdravlja. Hvala Bogu, svi koji te gledaju nek budu pozdravili od meni i dobiju poljubac i tako. Ove poplave da svima prođe dobro, znači se oporavi cijela država. To će hvala Bogu. I to je to. To je to, pozdrav do idućeg videoklipa.